Kiumia kethiru kaunti ya Meru ni kuzirite ndwaria na ndwa cia gisiasa kuma kiria tongeria bakaunti una ageni bao kiri ndiunga ya rutere ruregani ndwa ya umire nyuma ya gikundi kia amaramari kuinga barabara kukucheria tongeria ba gutonya Meru kiri ndiunge uyao ya ntuku ithatu mtu mwene atete uturo nyuma ya kuringwa mburuburu ntere cia Ntirimiti Bore na Bangi Kathomba ibati na ngurario na banja cia mwiri no mwanka turinge siasa cia ndoa na marumi no mwanka atongeria batumire mbeu mbithi kuonania uchamba bwao bwa gisiasa iji ni siasa ikurukini kagita ayuthi na abwe bote batere gwetikiria gutumirwa ni asiasa gukia ndoa na kurwandwa chao chia kagita mwariama ni kibande na kinyakura yaku jokia kura kenda wethira na uge tariki 10 mweri jwa enana mwaka juizite mutegeri otukububu twenda kumenya maoni jaku egurure agasagasa cia siasa ira irakujerirwe Meru weekend eje maoni jaku ijareko egurure agasagasa cia siasa ira irakujerirwe Meru weekend inthiru araniria na bauto gukurukira namba yetu ya SMS 23578 23578 na kinyakiri mitandao yetu yokinyaniria na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya amona ntatwira nkureterete ni Gereto kudhurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Methekale ntore kwanga bana mutuma mathaa 20 na kumurombore keri nyuma ya miario ya Jumapili. Mubunge wa Central Imenti kuromba atongeria na kariba engabana mutuma kanya naga kurita nguge na guchionania kiri utongeria bwawe. Ngabana Muthomi Njoki kuga batetikiria kithure kindike gutunywa giti kia munini wa rais akiuga ati kabangwa ataniro yao na ODM ikare. Rais Ruto gwikira kirore watho bwa kigina kia miako neo National Infrastructure Fund. Mwana niretwa mathithio ni Maureen Keremi na ningetwa Maureen Kinya na nteto chetu tikambiria thaiji mubangania wa kiama kia DCP Methekale Nturi na aete ngavana wa Meru mathaa 20 na kuromba urekeri ni untu bwa miario iria araritire goro ya kuringithania Linturi na kwethia kwa supermarket ya Magunas Makutano ikarikariria athithikire mwaka muthiru Bahiri Baba ni bethirite bakithimana kathari na kinya kugera na migwe onde nkindano ya ungavana Meru iambirite kugwata mwanki Muthumurioki katwambirie na rugonoru. Methekale Nturi no ethacia Magunas Methekale Nturi no etheria Magunas thikerei ni kumenia miariji ngavana wa Meru Reverend Isaac Mutima Ndethinke muthenya goro kagita karabara munina mutongirio mugongo ni atumite nandi mbangania munene wa kiama kia DCP no Methekale Nturi achumiria between 2 and 4 p.m. or thereabout no raumire kuwa Mitheka nwe waithirie Maguna supermarket. That's being very responsible of you. In my view, I am not above the law. I want to challenge you with the orita umbi number nara wari nanduwai na wira Meru wai utuire ukiri wiye Mitheka is a nationalist kana a participant kiri kuwethia Maguna supermarket. Nonto, that is a very, very serious allegation. Na kugaina kwenda ngavana Mutuma ethwa kirombore keri kumenya migambo ici. Kana hand of forgiveness to you as long as umekiri makosa yako kenda mbembudhira ndi satisfied ira Meru ipressure keri soprano huwa is a slip of the tongue
na uorekerwe kwethira ni ukurakari. But if your own conscious nira kuirite inda participate kuithia Magunas na wina umane ukuakari, you don't have to do it. Aramwete mathaa 40 jana ethwakithithio ntububu Kugeo kinya thainyanya ruyu mutuma tutena apology ya yau. Tomorrow by 4 p.m. you receive barua ya wakili bakwa yokwa 7 days notice kwa unutimbi bworangu kwira na nya from there nende korema from there witambere lemenya ngarama ikamberia witia 7 days yathira twatirima na kotini uteke aturungamia na uteke kariiria mebega kundiru nawe kisheria. Amna bubu Mithika agita na mbere akethwa akirotira ngavana Mutuma Kairi no ntuba rwimbo ruru Mithika ndirendo mwira atiri ya twararia nkurumanio imwe ndiukwa aramuchokereti na kumwira uyu na ntegwa ndivaisi kanisa lakini kethe ina otwa kinya kanisa ko tuike inya no turema witikirwo guta kanisene na ati ngavana ireverendi na nwenwe ukulindi violence, lakini reverendi wowe wambe athotima na nkurumaniro akwa how do we invite people to die? It is shameful. Na motuma totetishwa ni wewe my friend utikio abana. So ngokwira as a brother probu iri kuthithia free and advice, it's upon you. Take it or leave it. Muthuri Muriuki, Uru TV, Mutirwa Kangangi. Ni kuma kirirugono ru ni ngukuririkania rwari rwetu rwa ntukuyana rwa turi kuria maoni jaku izariku iguru ria gasagasa cia gisiasa ira irakujirirwe Meru weekend nthiru. Maoni jaku izariku iguru ria gasagasa cia gisiasa ira irakujirirwe Meru weekend nthiru etana mbere na kwaraniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria. Mubunge wa Imenti Central Kirimangu Shine ni amenerete siasa cia gituma na gucoka na iri gukujirwa kagitene gaka kauntini ya Meru akiuga ngavana Mutuma Ntwithinkia na Mithika Linturi ni bambiritie kuonania mbicha etibui no rite ngavana Mutuma kwewa kanya kuritira Meru ngugi arite za kagita karia ethiritwa kirekeria basari cia mung'ana jwa milioni 30 kiria kari ndene ya gicigo kiawe. Akiaria nyuma ya kurekeria cheki ya milioni 30 kigina kia mbasari kiwango kia mbere kia mwaka juu. Mubunge wa Central Imenti Kirimangu Shine na tarite ngavana wa Meru Mutuma Ntwithinkia na mubangania munene wa kiama kia DCP Mithika Linturi akiugura bagucokania migambo micemano ya gisiasa ite kuleta mbica njega ya kaunti ya Meru. The former Minister for Agriculture Mithika Linturi na Gavana Mutuma kuchokaniria kuraba uchokaniria mbere public ibatike their elders as we speak. Nyetha Mithika no mukurukiri Mutuma, they are not showing the young generation the best example. Kuchokaniria uraba kuchokaniria umwagita ungi mbonoko ungi akagura kuuga matuja kwithia Magunas and so on. It is not something which we need to be part of things to be digested in Meru. It's not necessary. Kuita kuruma na kulea kura kwa bwana Linturi kutemwongera kura kinyemwe kwa ngavana na kinya kwa Mutuma kutemwongera kura kinyemwe kwa ngavana. Kingi mubunge Kirimana ugite gute mutongeria kinyoriko kana wakuma na umba kuboneria bamenaka na bameneria munini wa rais Kithure Kindiki akiuga ari obisi ne kiwatho migambo ire gwatimbaru ni ndorothi muthoni mubunge wa Korotwa bakiuga ni bakarite gite kiu gya Kindiki na njira yonthe waringeri kura Ruto as a president, lakini then andipite o wetwa Gachagua na kela Gachagua na remelo kunderiva Ruto na gaitani ngwe na Kindiki. We should support that, and I'm sure
kuringana na igita riu appointed ni president ibagwitaniria ngugi in a very cordial manner. He understands the terrain of this country. He is working to make sure that he is not interested in small investment. Arenda kuhakikisha number 1 Kenya is at peace, number 2 kuhakikisha Kenya yonthe grow together. Muthiene mubunge Kirima na menerete gutumirwa kwantu kuthangara ni micemania ya gisiasa kana ndwa siasene akiuga Kagita gakinya mutongeria wonthe akathurwo na kiria anathithiria mwingi tawa akiuga je Centroimenti mutongeria wonthe wanatonya wathanine akethira akira kariba kwa wene mbia naguna nayo Centroimenti kenda bakethura na bethra bare no menyo. No, do you see kuga huyu askofu amesaliti watu wetu. Sasa watu wetu ni gani isipokuwa watu wa Centroimenti? Sija wasaliti kwa ndeke thirikari ile kwa maendeleo, sija wasaliti. Ripotra de Toshawero rea kwa rietwa ni Mutuge Kare. Ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi niwe Muthomi Njuki nethiritwe agitariria giti kia munini wa rais tigiti gia kwarirwa akiaria Kagita karia akwezanaga mbeu cia kuwanda ntere cia kaunti izi nethiritwe agitariria nonga Profesa Kithure Kindiki akethirwa agitonya ndene ya kiama kia ODM na kiona ndikithirwe gikiona munini wa rais. Nenthuranirite ripoti iji. Ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ni atariritie mucemanio juria jurio rujo gatiga kiama kia ODM na UDA jutariria giti kia munini wa rais. Royo twina mukutano munene kura Nairobi witagwa parliamentary group ya Kenya Kwanza ile na UDA na pati shingi tuturi ma UDA tu na deputy president na parliamentary group ya ODM tutwe wa muntu akara yari gwake ODM ina bara Mombasa na Kisumu makwenda gitikia namba 2 na tuturi na tukagwa gitikia namba 2 ugacha kuwanika gatuma tukwatane ngotano ne kale togwa ni mambire na madiri magitete ata mena mete ro ndio tutakona lea mbere macho kwa macho, mundu kwa mundu, baada ya KICC daija. Na wanchu udhogu, na mana mangi tumetra mauko. Nuko ataka tukadiro KICC kulonga mabala tukuga manekero gitikia nambatu. Kaba mbuto na kudiro dire. Nongerete giti giki kia munini wa rais ni gia kende kiake, nonga ODM ekamujukia. Gitikia namba 2, watabura kia namba 1 gitikia negotiable. Gitikia namba 2, the inwa coalition hii itakutuika ya ODM na UDA ya broad base, it is not negotiable. So ukiremenda, maugeno wangia medhiro maina namba 2, nuanga tuka manengera Professor Kithure Kindiki akamungira ODM agachai namba 2. That is the only thing we can agree. Nuanga tuwetekelia UDA tuweka ODM akina achai namba 2. Kaneka mungu adamuyu. That is not negotiable. Otu adhie kwenda kuma kwa gitanda. Mkurukini augete kaunti ya Tharaka Nithi kinyayo no erite atongeria bakwatha nthiguru. Kuthie kwigwatira ithia theno nitwena na twituri Tharaka Nithi turi Mount Kenya East twethura turi in the map ya ndumara makiuma kuongoza theno na thaino ngaine atethirie katukunungira turi bakura gwiche muntu ari bakubena bari kurugura ngoira kunungagira ukimenya wega ma thaino ule walikuwa kiuma 2032 tutakuwa mstari ya mbele kuwa the very serious candidates wa kukalia Canada. Unajua rais wetu ametuonyesha kwamba it is possible for a deputy president or vice president to be a president. Maureen Kinya, Nteto Chaweru. It is possible for Abraham Kithure Kindiki Professor to succeed William Ruto.
MC wa Muthara niwe Aurelio Murangiri ni aumirite kwariria ntabariko ya Wamba Bwandithi akiuga akari ni banogi bonene ni gwetera ntaira nkurukino rite ndwangi cia thirikari guciatira gutigira akari batiguta mioyo yao kana kinya gutunywa roya rwanjara ciao. John Thiga na riboti iji. MC wa Wande Muthara no Aurelio Murangiri na muthuro munene na aririte mantu megene na Wamba Bwandithi bura bwithirite bwitabariki ntere chinyambere na kakinya buri kaunti Meru ontakuwa mwankira wendi baririte mwanka bakwinya na batikono tethio buri muthigi kindike kuya na mwana tu na akira oi mwana tu tuko chionde na iti ato munti imwibwa tekona yako tubudhirie ni justice. It is not fair, it is not just that tukendelea kuthika antu na batwe tukiona na kuya iromba reto is that ntukwire yete na yani a solution nye ngombe nwe second in command nwe munene after Ruto ikendeke nwe second in command ndene ande tu so batu bira tukwenda omroma akeya aketu yete kurura thoko akeya aketu yete tote kuria thoko niruorwe ichi antu betu na antu betu batumira thoko yi barabara niruorwe ichi etu na batumira antu intobi lakini antu betu maire intobi itukwenda nyi intobi ona bio especially already no ntu ibwo buratu batu tukaria tiania tote kaua tote mayani tote bingi already ibwo twithaira twinabwo itukuromba kindiki akiyare urengi neye yaneti nyana munene oborithi atwete Rwanda ru michamanio nereke we konjirene itwete twaririe mantu ya Rwanda ru tumenye ni nuntu twathira na ntekorwa kindiki na nkimenya imu Meru kankwaria nwe tutethuka wengwa nwa uwa kirauni kiria wa kimutwe keke akwa kia ya ichai nara Murangiri kagitani wakwe kuga kinya operation ya yireto na mbere itaketho ciara matunda mari muthigi no ntu mwangira gutie ngombe ciumbite kwigwa igicoka onto ugito kaya kwigwa ukathi na mbere no karabora ukarika gitani gaka bari tari thiba kuma nyambene bono baumba bonge bagekari bari bongwa kinya operation ni kwirwa ni kuendelea but ntaibwa ngombe ciacoka through operation ngombe cietu ichi up to now kumarira ciambiririe kuiwa ichi in tens of thousands oruke ngombe ngiri 10,000 na ne kinyite antu tukwenda kuria atiri katu daikiria antu baba tuthiria kakwinde antu baba kuoperatira nditi Kenya kana batu itwinka tukwatho sheria cia Kenya boiba witikirwo bethira bena bunduki tukura irwa antu nkurukie thai nkurukie antu mwanja kanja atakinya ku Murkomen atakinya ku ingwe kari tukuruta kwina Firearms Act ereo kapa I think 114 netekeretie muntu ake akuibwo karia bote omwana na itekeretwe kuria bunduki na netekeretwe kura bunduki ruari batu aratwa kinya tweterete kuona kithira thirikari ni utukaria na kithira inokaria bokwana na kithira yatunenkero karia bunu ntu mwanka thai akotebwo ndenda kuromba antu betu atiri tuchokei tutemere miteka mbene kimwe tuchokei twiringanire tuchokei twaranirie batu seria ni utwetegeria kura bunduki na kature bunduki che wikario ke akwithira thirikari itena che kwana kiripotera ndo cha weru kuma ntere cha Muthara giciko mungatigania istimbeta wa John Thiga Nkibuthomera maoni jaku mwanya mwanya jaria withirite ugitutumira kagitene gaka gukurukira namba yetu ya SMS. Weru TV vipi ni makosa kwa wanasiasa kutumia vijana kupiga siasa na uchochezi wakati wa kampeni? Tujifunze kupiga siasa yenye amani na utukufu. Ojo ni Kirimi Beckman kutoka Eco Massive Kanuni Ward. Kuongeno wa Lentore awachane na mutuma afanyie watu wa Meru kazi. Ojo ni kutoka Antere Chama Maoa. Kuingia kwa Weru TV makosa ya wanasiasa ni kutumia vijana kupiga siasa za uchochezi wa kuongea kuga ndionga ya Munyoro ni bure sana na haina manufaa kwa Wameru. Atongeria Bameru ni bae heshima baritire nguge mwaka wa 2027. Eta nambere na kwaraniria na baotiko kurukira namba yetu ya SMS amwena kinya kiri mitandao yetu iyo kinyaniria kiri rwaria retu rwantuku ya narua aratu ethirite tugikuria maoni jaku izariku iguru ria gasagasa chia gesiasa irira kujirwe Meru weekend iji ugeta kuraja tugicokera tukabumenyithia buria gavana wa county ya Embu ethirite akiaria ndene ya seneti. Isha Milk
chaguo letu, afya yetu. Miundene yetu emenuru ya miru mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk nirionka eria rena inya na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Magaraine ya kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuku yao. Emelok nanana nelelek yaratanali. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takagekana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Nandera ino mabati nini kitamaguri obwega aragie jithate mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Some things don't arrive, they've always been, not for a day, for all of time. Until quietly something shifts, moving from someday to now. Women are not honored in time, they are woven through it, shaping every story, every voice, every breath. We are because she is, and because tomorrow they will be. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda
yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugore shares na wikage mutithu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Niontu bwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwanyirwa turaro rya kwenagwe. Yetu sako, your success our pride. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Gichokera na Nteto Nkuruki, gavana wa Embu Cecily Mbarire ni akinyite mbere ya kamiti iria emurikaga utumiri bwa mbeca cia mwingi aria gwiti gucokia biuria gukonia utumiri bwa mbeca kiri cibitari Kathumba kaunti-ini yawe. Kamiti izi ni tariritie kung'anirwa ni machokio ja gavana Ojo na we gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki akirigirwa gukinya mbere ya kamiti izi ntuku ya rujo. Masini tabaka kamiti ya gusonkono tumiri bwake gina kiritengo nkora ni thirikari ja kaunti ya Sepik na ile tongeretu ni seneta wa kaunti ya Vihiga Geoffrey Osoti leo ni ele ithite kugwilo kwayo nyuma ya governor wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire gukinya mbele ya kamiti no muthenya omde gucokia biule bikono no rungamiri no tungata bwa thibitari ja level 4 na ile ya level 5 kaunti ni ya Embu kagita kala kwethiritu kuna mpathu gatigati kama seneta na kanjo ya magavana. And thank you for cooperating with this committee despite the issue you have been having with the COG. I think that is healthy that you yourself, you have been a member of this institution, can see that we don't have adversarial relationship between us and the counties. Our work here is to make your work better and to support you to be able to get the best out of the national government. I just want to thank you, Governor, for appearing before us. We were very much worried when we were not having you coming, but now you have come. And I'm happy that I think with the effect from last week, we have been seeing governors now appearing before us. Even our meetings that we have planned this week, I think they are going to be honored. So I think we need to go that direction. Kulingana na governor kaunti ya Embu Cecily Mbarire, bota magavana thini yao nene kili kamiti ya CPAC na ile tongeretu ni seneta wa kaunti ya Homa Bay Moses Kajwang na bakathi na mbere kuja kili kamiti wingi ja bunge ya Senate. I think the Council of Governors pronounced itself very clearly about our concern, and our concern was with regard to the PAC committee, and so that's why we continue to come before all other committees of Senate. Kireje karoja omde kamiti no niolidi governor kaunti ya Embu kwelide gitumi kaunti ya Embu etena mashinja kwigana amona rutwira bogi mabwa mwele kire thibitari imwe ja kaunti no amona tungata bogi mabwa mwele gwetukira mubango asha kire kaunti ya Embu. From the governor, if the hospitals are having any challenges with the SHA payments, as in
Well, they owe us some money, almost 193 million, but she did promise me that we'll be able to get 91 million that has already been cleared for payment on Friday. So I want to assure you and this committee that we are working round the clock to improve on the corporate governance of our facilities across the board. Vile Ngava amesema wote wako hapa waende waangalie pahali kuna makosa waweze kurekebisha, na pia kwa Auditor General huwa naunga mkono kwa sababu tunaangalia pesa ya umma. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Rais Ruto muthenya Jwanarua anekirite kirore watho bwa kigina kiria kierekeretwe kiri mirandi ya witi na mbere. Mworoto jwa kigina giki ni kwathura tirilioni 5 kurungamira mirandi minene iria ni amwe na kugithia mainda mainya wakibwa dam minene 50 to dam tunini 1,000 wakibwa kilomita 2,500 cha dual carriage na mantu jange nkabo. Ruto ni akene tagaria rere akiuga ne untu bumwe bura bware kiri manifesto ya Kenya Kwanza. Neli Kithenji katumenyithie. Ni tariki 9 cia mweri jwa 3 mwaka jwa 2026 iri ntuko ya mwanya nthigurune ya Kenya. Bobote uge bwa kwaende ni uge bwa Rais William Ruto ni nyuma yawe kwithirwa agisaina bili ya National Infrastructure Fund gutwika watho. Itagaria ugetereka eja na ugaruruku bunene muno kiri mirandi ya witi na mbere. Gitumi kiria tembilo ete komba kwithirwa kiojuria kanya gatigere gakigina kambesha baribari 5 trillion kenda gutigera ni bagukinyaniria mirandi minene ria baejanire ja mawirane. Mambura jaja ni jethiritwo ja gikujiro ni atongeria mwanya thirikari-ine amwe na akuria mwanya ja nthigurune na kinya ome ya nthiguru. Today's moment therefore represents more than a creation of a fund. It represents a new chapter in how Kenya finances its future. A chapter where we invest at scale in the foundation of a first world economy, transforming agriculture through extensive irrigation and water infrastructure, expanding modern infrastructure, including roads, rail, ports, airports, and logistic corridors that connect our farms, factories, and markets, and scaling up reliable energy to power industry, innovation, and value-added production across our economy. On behalf of the World Bank Group and my own institution, the International Finance Corporation, it's a true pleasure to join you in celebrating the enactment of the National Infrastructure Fund Act, a milestone that signals fresh momentum in Kenya's journey to meet its infrastructure needs. Infrastructure is not simply roads or power plants, as you know. It's the platform that allows economies to function, encompassing transport, energy, digital connectivity, as well as the regulatory frameworks that sustain them. Some of us first heard about this fund, I believe, during your State of the Nation address in November. And then you talked about it quite more during the Jamhuri Day celebrations. So it's good to see a journey of 5 trillion, as you called it, starts with a few billion. And here we are. But I must say, it actually starts with your signature, what you just did this morning. Rais Ruto agitariria uguni bwa itagaria rere. Nawe Minister wa Kigena John Bandi agitariria mathina bethiritwo bagikurukira ja kimbesha. But why did we propose the National Infrastructure Fund in the first place? Because of the scale of the challenge before us, there is need for a new approach. We are spending close to 27% of our expenditure, total expenditure, in supporting education in this country. Yet, you still hear complaints that we are not supporting education enough. Today, I am pleased to announce that the expansion of the Jomo Kenyatta International Airport will be the first major project financed through this new model of financing under the National Infrastructure Fund. Kanyene Kawero TV, Mbita Nele wa Kithenji.
Igambare ya kuregana na uchindi bwa leo wa muthende kiri ithurano binini bia mwaka muthiru ni riambiritie na arua koti nene ya Embu. Igambare riria rikitwe ni Newton Karish na kuthitanga IEBC ririorota mutaratara jwa uringi kura mawakili ba Karish bakiuga ni jware giutate na mendekithia ja katiba na mawatho ja ithurano. Rita Mwaniki na Ntetweji. Cira uria uri igoti rinene ria Embu wa kuregana na kithurano kia mumbunge wa gicigo mbunge kia Mbeere Iguru ni wambiriritie muthenya wa umuthi. Cira uyu utwaritwe igoti ni Newton Kariuki uria warwagira giturwa giki akiregana na kuthurwo kwa Leonard wa Muthende ariwe mumbunge wa gicigo mbunge kia Mbeere Iguru. Cira uyu urathikirwo ni Njanji Richard Mwongo na baria ruvonge rwa IEBC wanaruo rugwetetwo muno ni undu wa kuremwa kurugamirira kithurano kia na waragania. Cira uyu wagirwo korwo uthikiriritwe na kwamurwa mbere ya mieri 6 kuthira. Guku Newton Kariuki ari na ivoya ria kura ino gukorwo igitarwa ringi niguo kumenyekane uma wa uria wacindire kithurano giki. But Your Honor, in the absence of a manual register, everywhere in all the polling stations were not during that election. Which polling station should we say that this was not fair? In fact, it will be likely that we count the votes in all the polling stations so that we are able now to compare what passed through the kings vis-a-vis what is in the box. Guku wendi munene wa Newton Kariuki ari kithurano kiu gutesanirwa akiuga ruvonge rwa IEBC ni rwaremirwe kurugamirira kithurano giki uria kuvatie kuringana na watho. Kariuki ni uragwe kwari na mavitia mengi monekanie thiini wa polling station ngurani taikia kura amwe gukorwa matari registered. Wagu Kariuki ni uraruta mavitia mbara iria aumire thiini wa polling station ngurani akiugaga ino yari njira ya kuya kura ciake na guciikira mwena wa Muthende. Wauguo ni urauga kwari na kuvakana kwa ikia kura na njira nene makiria ni kiama kia wa Muthende kia UDA. Yes, because as I have repeated here, there's no polling station in Mbeere not being direction where we had a manual register. We could not verify where we voted. First is the truth, but to know the truth of what happened or what transpired, at least at count. Nwate mwena wa Muthende utongoretwe ni wakiri ndagitari Adrian Kamotho ni utesaniritie mama monthe makiuga kithurano kiari kiama na waragania. Mwenari wake wakiri wa IEBC niwe Charles Mwongela wanake ni urateterera ruvonge rwa IEBC akiuga ni marugamire kithurano kiu na njira ya ma na waragania. Cira uyu urerigirwa ukathie na mbere muthenya wa rucio baria aira makiria magakora magitonya mbauri. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Itora ria Thiruru jene muthenya Jwanarua ni bamukirite ACC wa mbere buru kuma gicigo kiu kirandikithwa. Mambura jazane za gukinyini mubunge wa Igembe Central Dan Kele bathingatene na County Commissioner wa Meru bakiuga bari na werigiro ukaria bukathingatirwa. Dennis Mugendi ni akujirite bu. Iu ithiritwe iri ntukuinene kiria kariba Thiruru jene Igembe Central bakiamukirwa imubunge wao ndani kiri ACC umweru wa division njeru tunandi DCC Laura Kendonde ekirite kirore akiuga ni bamukirite mabisa bonde baria bakwendekana vivi aligwiritie akariba baingi wa mwena MC wa Wandieje Julius Kabira. Tunashukuru sana mheshimiwa wetu MP. Nilikuwa ninaangalia zile ofisi ambazo zimeweza kuwa operationalized tangu aingie ofisini. Sasa hizi niko na OCPD, niko na DCIO, niko na AP commander, niko na Ngapu commander, niko na anti-stock theft unit, niko na KWS, niko na NIS. Sikupigia mheshimiwa makofi. Ombi langu kwenu ni tuweze kushirikiana ili tuweze kufanya kazi pamoja. Andu ba Meru nendo bwira atiri ibwambathire mubunge na ndabwira ngabulitira ngui
term no wankaburitira ngui ngui kuburitira 2028 ne ndira wampere 2022 kuni ando kuria mundu akaburitira ndo murera ndo yake si mimi ndio nileta DCC wale wengine si walikuwa wanaongea mdomo tu. Hii inaitwa Kiembu sub county, iko kubwa sana, haina division za kutosha, na sasa hii nimechukua hatua. Adero nimekuta iko na division ilikuwa gazetted 2017, lakini wanatoka kwa wote wengo muona no wanatoka kwa wao tai na wenu obo wanelia baba alikomenda kuona kwenda siku mwe nde yonde kenda nde to kutana watinyi kwa kilima endeleo uinde yenda itanga ndebu mwea adero twena division dai na twena machuo bana matatu isasawa kawero ipande kitabarwa ya wetia uondi kawero ba uondi kedia yo na msie uona adero na msie uona leko kenda kawero na to make division ito kwa nana na ndio uonje leko division future ile ya ndo sub county kamera imbi long term leo imbi nei tatijile oinde ndoeko agelewe Dani Kiri aberete atubathithiria witina mbere ni untuba kithurano kijite ariuga uria kuonera itini mubunge wa ugatene kubaikirengo uria kuyasemete indi namenye bakamwenja utakawithire kithurano ni kijite kore muntu urambereria kweya kono aetwera ngavana ntwathingia tena ngiraundi ndemwera ne batwe ngiraundi engavana mutumo ntwathingia Dennis Mugendi, Weru TV, Adhero Rojene, Gembe Centro, County ya Meru. Na nandika mbuthomere o ringi maoni jaku mwanya jara withirite ugitutumira kagitene gaka. Mimi ni Wantam, ujo ni Jeff Mutuma akuma Nterecha Kiote ne Murera asalimia Kibunja Gachagua wanted to get crashed church event without invitation. Hii ilikuwa madharau kwa Wameru. Ujo ni Sarungilare Alowero TV Nduga Gachagua wamefanya Wameru vibaya sana. Ujo ni gikundi kuma Nterecha Mutwate. Mimi Ken Michibo kutoka Kericho County. We as Kenyans, let's stay away from being used by politicians to fight others. We never know about tomorrow. Ni Martin Kumantere Chandare aruga please Mithika na kuomba uweke Mutuma down, na hayo mambo alisema hiyo siku inaweza kuwa ni ya ukweli. Kuyongeo kuga Hello Weru TV ambia Mithika captain atulia apatie Mutuma nafasi afanye kazi yake vizuri. Ojo ni Mwita Mwirigi Mpole Kumanterecha Kiguru Kanuni Ward. Kuyongeo kuga governor achane na captain. Ojo ni Mutugi Kumanterecha Matiandui nga kuchokeria nkatho cha mwanya. Ni gwita nambere na kwaraniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS na kinyakiri mitandao yetu ya ukinyaniria. Gatwethe tukinogoka o ringi ende tugichokera tukabumenyithia bure akariba kianja ibakethirwa bakigunika na ruji. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more.
Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV, entertainment for everybody. Awina wendi wakumenya ndiomi ja German, French, Italian kana Chinese. Tende we tende kubukinyaneria. Karibu Isaac Haas Training Institute umenye kwaria, kuthoma na kinya kuandika Kijerumani, Gifaransa, Giitaliano na kinya Gichina. Mantu jaku jakare majega na woni ngugi ume Kenya na udhu. Aja Isaac Haas Training Institute twarikia kwa ari tobeto menyo na ndiomiji vatonya gakanye ga kathongi gakwandikwa gugine mwanya jori gitani kithomo moteri miako caregivers okamatibo merigo bari mandereba na kinya shege yotea turiongere motindo jo kangangi ya Sara Plaza Building 5th floor kana turingire dibo kurukira 0711 173816 ugwatente tonkuruki ujokanye bwaritwa nibwetete na mbere. Isaac Haas Training Institute, we bridge the gap between education and industry. Some things don't arrive, they've always been. Not for a day, for all of time. Until quietly something shifts, moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it, shaping every story, every voice, every breath. We are because she is, and because tomorrow they will be. At DMBTI, we are dedicated to shaping the future of media education by equipping aspiring professionals with industry-relevant skills and knowledge. Our dynamic curriculum, hands-on training, and strong industry connections ensure that our graduates are prepared to excel in the rapidly evolving media and entertainment landscape. At DMBTI, we are committed to bridging the gap between theory and practice. Join us and experience first-hand training with media professionals who live and breathe the craft. To apply, call 0768 386 883 for more information. DMBTI is on the Meru Maua Road, 500 meters from Kemu main campus. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Bamwe bakari kuma rwirirwa rera ni batariritie kunganirwa ni utongeria bwanga bana mutuma bakiuga kuma akojokia muthigo MC wao Felix Kithinji Ntuo nombete kuba kuberia weti na mbere baugete matunda jaria bagukenera kagitene gaka kwaringithanwa na kagita karia kawira mwangaza arigitene nizo tuko na muthenya Kakimutegi na riboti nkuruki. Bamwe bakari kuma wandia rwirirwa reri bakathite MC wa guntuguko Felix Kithinji Ntuo bakiuga mwankira thaini bakona kura yetanywa nthi nonthi bakona maendeleo ta kwenja barabara cia matura ile rari gutuika gwati kiribo nkurukia karibaba baruga bo batikwenda siasa kiribara bakuga barabara kigucha mukwa bo bena metho ni bakona barabara chisawa ngugi ira twendaga iranda irakinyirie gwitwa na itigwitwa batwe tutetagaga uthio kana kunora kana kuthongoma kana njenu kana family na batu turuga mwankira thai ni ntobira urite na ndeibire njire
na kithinji na utwitira ngugi ekung'ana na aria batu turetaga bikibige kare magwitia na antu baire thai ndi tendera janjoka bau bange bagwita bakiuga kangamora mucu ekero cwi na ntaka kwa rungama ona ijakura kena nkuongere kwa chie 10 tana ija kithinji tukaritie twingwa muruma ngakuruma muringa ngakuringa no to inkwenda njira inkwenda roje inkwenda bionze na inya roje na roikite bwega utio roje rutegwita ko mutongerio mogana mbere roje rutakuruka mutine tutikwenda ciaci ciawa batu turenda maendeleo cia mwito ne cionde kuma nchori boro kwina mama nkabo gaitie muti nekirite moram nira ngaira ari kura tiga kuwikira na renda gwikira buru na ndira no ke akwithwa tuiba kuona njira igikirwa maramu utina aja twithwa twiringa gituma na tukiuga njira itikuthithwa wina njira ikuma kanisa Sabato ikena maeka gwatithania mwanga makuti kuna njia imepitia hapa kuma aja kwa John Fedha ikagwatana na erengi kuye tonyerete kwa ntoritara kuye tonyerete mutine nengi kwa Gitonga Rogers na ingwite kinyerengi mweshimu ibathithetie rengi gutonya mwanga kwita makuti akariba babaruga bobo bunde bombwekanite nuntu bwa ngwatanire MCA kithinji nayo na ngavana Meru Mutuma Ntoithinkia witanire jwa wejo nguge na ngavana Mutuma ni aunti uga nguge no ntuntikarake baba gita nguge endo wana kithinji agita nguge kwa nya ngavana Mutuma na ngugine ngwataniro MCA wetu kithinji bena ngavana Mutuma no ntwigitara kawira ni utibio ndona lakini egita riri thaa iji nkuona tureteri maendeleo na nkuona twina maendeleo mwaka 2027 ikinya kwetha kwina maendeleo ya maingi na nti kuona kwetha kwina ndwa antu barwa na utongeria burabu eku no ntuke kwetha antu babati kurona utongeria ke kwetha ngugite gwitwa endo ketha ngugine gwitwa utombo twira njira etikiri maramu na tukimenya maramu nekiri kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera ndeto cia Weru ni ukambitaga ki Mutegi. Minista wa Roads thirikari-ini ya Meru wakili Baptista Kanyaru ni akinyite ntere cia Ntarami ward-ini ya Kianjae kuruguria winji bwa kithima kenda gutetheria thina cia roads ntere iji. Kanyaru ni akuthingatene na mabisa bangi ba gitumi ario abisa munene rwang'ine rwa roads. John Thiga katumenyithitio. Ibu Minister wa mantu maruye thirikari-ini ya kaunti Meru no Baptista Kanyaru amwe na Chief Officer wa mantu maruye thirikari-ini wene kaunti Meru no Mutuma Kangote beginyirie ntere cia Kilemi na ilele wondi ya Kianjae kenda gutura kithima kia ruyi rura rwithiritwo ri kinyamara kinene kiria kariba ntere ino rwaritu ya tukinja bowl area nontu ni area mwe ira chithite china thine rui sana na mheshimiwa area Ken Naibae bakarite nthi na gavana etu Mutuma Ntoithinkia batwiranirie mwera tubatirite utethia na rui aibu nturu aritu ya wakikisha nture Kilemi ikuona rui through kunja bola au kenda yumbo tethi institution ichi ya ngwi twimirita na yumbikanite nontu gavana iba ukaranthi na mheshimiwa na bakabanga mantu yo na batu turi officers ba department rui batu tuma batu litu yetu injira antu barui so inkoromba antu banture nabo tole kyo benjera mbo ina to bandirova tafadhali pume manage bwega tukeya na structure ya ku form management committee antu bara community ya chala bamenyera mbo iba miyukie na njira yeteyo na baya community heshima na bamenyere na nkiromba anya wananchi nabona ara kwena mbows muno na atwe na mbows ito tatwe na water kiosk na itona ari mo water kiosk maybe taps ira twekirite kana control ira kana solar ira rimwe imunyike ya vandalize kana ikaiwa inkoromba antu betu na bakari into biao antu ba community na inyo tongere bro ketha wimbo na bakari into biao inara muno gwakaria babataithite nkena cio kumana na Kenyamara bethirite ba Kenyamara kumania na gwagibwa ruje ntere go ino tora ine thirite ina thine rwe na ibethirite bachumburite muno mheshimiwa na bae muromba ontuko abaretere rwe na itokona na etereke gavana na kwaria noe na kumbo baretera rwe iboya sana ki gavana Mutuma Ntoithinkia no ntubangataniro na ibae ndamusumburite muno utio ndereya kwara retaga muchemanio ngaitanga kumwira we na ibae murongo ibo ndamwira lakini ndenda kuona ibae te murongo no ntubagwatanira na gavana wetu thirikari ya county itumicokeria nkatho na itukua thirikari ya county tugetha tumiwete njara bau bakuira kubatira turua batu twendene community na iriri
tutina kanya kote ita nabo bila to kwenda ndene kilemi turenda maendeleo ontwinde amano gubenero mbarire kire baraba gwikira siasa abantu ni megeni na mirandi yothi na mbere kire thirikari ya kaunti ya Meru atu tutikwenda kaunti ireterwa ciaca no ntubura kethira nurarari kuo uraithaira ikuo utebu abwithia bura tukona maendeleo ya kona thai baraba kuya ciaca ibara bendrete kuria na bendra kwithelera bongwa batendra kona kethira common man aona into. So Mr. Kangote, through your effort itokomea no tokomenya ntore no komea thina cietu matu torua ngabana 2 term na inyenda 3 term na inyenda itomwetia yona rwero kibura utoriterete ngwe kende yona nyawe no muritera ngwe kiripotera ndo cha Weru kuma ntereche Kilemi wandia kianja giciko bunga tigane West mbeta wa John Thiga. Tharaka University nitite na mbere guchiatira gutigira ni kurera ritwa bwega kiri mantu jegi otongeria bubu ni gukurukira muritaniza mwanya kiri aritwa bare bathuri kurungamira aritwa bange kenda kurikithia ndugu gatigati karitwa no rungamiri bwa chukuru. See, if we have those being si ati vile tumeelektiwa this year tunajua pengine. Therefore we as leaders, their leadership frameworks for prevention then it will help us. The other thing on transformative leadership is the critical reflection. Tumekuja hapa kwa maana kwa ajili ya masomo sisi kama viongozi ambao walichaguliwa kuongoza wanafunzi. Na baadhi ya mambo ambayo tumesoma ni jinsi tofauti ya kukabidhiana na changamoto na shinda ambazo zinatukumba kama wanafunzi, mambo hata ya afya yetu ya kiakili kama wanafunzi, na pia kusaidia wanafunzi wenzetu jinsi watakavyoweza kujiendeleza na kujikimu katika kuhakikisha ya kwamba maisha yao yako sawa sawa. Na pia tumesoma kuhusu uongozi bora ambao unahitajika katika nyakati hizi zetu tunazoishi. Uongozi ambao ni wa kuleta mabadiliko, uongozi ambao pia ni wa kuleta uvumbuzi katika idara ya masomo na mambo mengi ambayo inatukumba sisi kama wanarika. Wanafunzi viongozi wale tuko nao ni wanafunzi changamfu kabisa, wanafunzi ondari, watiifu, chuo chetu cha Tharaka. We have a very committed student leadership which is really committed even to bring transformation in our university, and they are attractive so that other students like the Form 4 leavers wanaweza kujiunga na chuo chetu ili tukaweze kuenenda vizuri kabisa. Ningependa kuchukua hii nafasi kushukuru uongozi wa chuo chetu kupitia naibu chancellor wetu Professor Peter K. Muriungi. Ngavana wa Mombasa uria nowe munini wa mutongeria wa kiama kia ODM augite ngwataniro gatigati ka ODM na UDA igeta na mbere ti kumakania kagita karia gakurukite nyuma ya nteri jicio ijire kweza amwe augite ti umate ngwataniro eze neringitwe ni kwithirwa mwaka ni jukurukite zonge nyuma ya witikaniria bobo gukinywa kirore. Nisema hatupeaneni mikono ikiwa watu wetu waloumia hawatoweza kupatiwa fidia yao. Niwaulize swali. Mahakama, kuna mmoja alienda kotini akasema kwa ile kamati iliyochaguliwa kuangalia mambo ya fidia haifai. Mahakama nao ikaenda ikatupilia mbali ya kwa hawawezi hii kamati kuangalia mambo haya. Haya makosa na wauliza nyinyi, ni makosa ya marehemu Raila ama makosa ya William Samoei Ruto ama ni Mkenya fulani alijifanya ni mfisadi na akaamua kufanya mambo haya? Ukitaka kupeleka lawama, peleka lawama pale ambapo kwamba palipo. Dadangu Mishi hapa ni shahidi. Katika supplementary iliyowekwa na serikali kuu ni pesa ya fidia. Lao ingelikuwa hakuna vipingamizi hapa na pale, leo tungelikuwa tuko mbali na hii 10 point agenda. Kisha mimi nasikia wengine wanasema ya kwa ikifika tarehe 10 March mwaka 2026 ati hakuna extension of the 10 point agenda. Nisikizeni niwaambie kwa makini. The constitution of this country is a living document. And by virtue of being a living document, even the constitution of this country can be amended. Laws of this country can be amended.
Resolutions can be amended. Kile ambacho kwamba hakiwezi kubadilika katika dunia hii ni vitabu vya Mwenyezi Mungu peke yake. Huwezi kuniambia kwa mambo mengine ati hatuwezi kubadilisha. Kama mambo yalikuwa beyond us, what do you expect us to do? Mulikuwa mwatarajia nini? Ama ni nyinyi ndio mulienda kotini ili baadaye kusema ya kwa hii 10 point agenda ilikuwa imefeli na wakati umepita? Hata si ajabu. I will not be surprised that those who are against now are those who are trying to make sure ya kwa haya mambo yasiweze kufanyika.